Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Dakar host go Mr. Post. Doing a taking link, of course, and these producers, link, of course, na project ya Ben Mayengani ya 2024. Mahlasela. Yeah, so of course, at the 4th of October, as you can see, you can scroll like account ya Salan the producer, as you can see. Don't phone scroll phone go hey, kuna a video, ngafika I post that. By the way, video le I posting before. Ne even then a kuma ku vanhu va yi screen record tiri nanti maybe ku nga ve ku ri mhaka ya swona then a tlhela a yi vuyisa kambe because a yi delete-ini mara se tifayila ti ri kona mhani ri ku yi record-ini ku tlhela a yi upload kambe no vhele it's fine a yi uploading through yena swa fana mani ku i yi vuyisini so a hi pfuleni of course hi vona ku endleka yini la so loyi i mpanyaso loyi yi nga ti-producer tikulu swinene ta hosi ngovile vhele so a ti ri ku beni laha ti ri ku beni so hi le studio loko se ni langutisa laha studio ni kota ku va ni xi discovera ku i xa mani la a hi fambiseni so studio lexi ni kumini ku xa mani i studio xa DJ Gift loko ni zuma laha ni kota ku xi vona ku xi tsala ku DJ Gift la va Superwarm and then lexi nga laha i xifaniso xa yena la i studio xa DJ Gift na yena i producer ya hosi ngo Mr Boss a ti ri ku beni kwale as you can see na yena i humini la makumu ni yena lwa nga makumu la ya hi lo ya futhi ni n'wi be kahle pause as you can see a va ri ti ri ku beni kwale problem ka yingiseriwa vhele no ni nga tivi statement lexi nga vo leyi na ni hi mpanyasi lexi a nga te ku xo xi ya fika njhani ka hosi ngo Mr Pose ku dyona always di ri beni ma yi nga na nga bi nchumu se loko ti-producer ti kha ti ku di-bagdlanti swi ya fika njhani salani ha khensa vumenemene mani ha khensa mani be vumenemene byi kulukumba ngopfu la ka this video la a ridzi no ni nga tivi big fan ya hosi ngo Mr Phuso ligezani loko ri yi ta ku yini about this matter because loko video leyi langutisa guys swa tikomba ku i yo jumiwa na i mpanyasa a nga swi hleketelelangi ku i le ku tirheni ka video a hi langutiseni kambe la as you have seen i the chuwini so ni tlhela ni ya hansi la Salan the producer ni vona vekele tihotohoto tin'wana la so since ka ha kuma project ya Mayengani we can assume maybe ku a nga vula yona we can't be sure swi kahle ni swi vula na sweswi mara hi leswi hi assume-aku swona kwala ni vona vanhu va kha va tsaletela swona kwalano as you can see swi ti komba na ku maybe a nga kha a vula yona we never know but a swi clear swi kahle hi swi kombisa na swa ku a swi clear maybe a nga kha a vula yona va ri ku tsala va DJ maphorisa if you know ku swi huma kwini yeah ne hayi loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe hi khensa vumenemene Salan the producer Khoma bolo ta xava ne. La voucher kam. Voucher ne. A ni na voucher na mali. U pfukile wa ri cash. Ni xava munghana mi wena. Ni xava na ni le kutini kwalaho ta fika vo ma 9. Ta na mani ya movha. Ai. Kombele ka mani lifiti. Ta request tani 470 kusuka la nta kwalaho 470. Swi na mhaka wo vi i xava yo voucher. Ni nga Ya ngati u xava yo voucher swi ngaka. chela mali kam se ka sweswo ka zo hi khole. Ni kholele mani.